Ki nong yalam ka All Meghalaya Karbi Association ning ba ka Robert Jun Ronghang President bat ubis tukan Timong General Secretary ila pentip baka 49 Annual Conference jong ka Judgment Rio Karbi ki badan ha Meghalaya kan salong ha ka arpho saw bat arpho santarik menta ubnai hasnong umrang umjaren kasnong ka badan hathan umdan haribhoy kite ki nong yalam ka amka kiloong baya ka basdang jong ka Annual Conference en sedang ha ka arpho saw tarik ha ka ba ukongsan ha ka sngi undai uba Charles Marngar MLA ka Mauhati bat hakabakut jong kate jingalang en sakhi de jingdon uba Presiden Tensong sembut menteri rangba ka Sarkar Jala. Singapore ni nagaliang jong ka All Meghalaya Karbi Association ni siya megane kabu no tip yapi ba ka sub ka jingalang patba ka annual conference jong ka All Meghalaya Karbi Association kalau ka arpsaw bat arpho santri jong panai kalau lengkot arjar arpsaw te hagneng por isyo pendapat ya barok iparok Karbi di bosong basa apo Meghalaya apin semha banwan poi ha ketika jelang kablong sistem kumen pau ketika jekli ke jidai ke jingi ke jungi bat ha arpsaw tarik M1 play dai yang malay badan borom jong ka Mauhati konsensi ba Charles Marngar ba hak si penkut jong ketika konferen insaban sebut menteri rangba jong ka Jala jungi sa Presiden Tensong ke hak de kesin kumah ong menah enstang ka arpho sauterik ke hak ketika arpho sauterik kandang ka cultural program kadang ka folk song, ka folk dance, but ki modern dance, ki singing competition, but teater, lakir pat, ki kun samla, but ya bar khoi badon kamon bania simenta ya hal te program la pentip ai ba pin sabha ban poi na du at sau tarik ka bade ka sedang jong ka jingalang ka jungi te hak ju upor lakan patro bahag at santrik kadai kasi penkut jong ketika 49 Annual Conference arta saw jungi pin semha ban ya poi khambun hagte kasi ko man pensangan man penitenan man penpun ping hagte ka program jungi kong makum juru ni khot sngau ha barok ki pa nang strong badan hapo Meghalaya kamtam hagari boy district kai caka ban long nek conference kan long arpsa buat arpsan trek ban hakasnong umrang umjaren am kayunin kabala penbit la pendiang la ka rasna bat kunjuru dan ba te yagan ega jingkhon south handai jog annual conference amka bakongsan kamat kaba yatai namta ka jai benriu kiba syong basa apo Meghalaya man pendek pensa kariti dustu ka imlang salang kamtam ru kipai kasi badan lang hakathan kadong ru kinya simentalang hatasni ban wanra ya ka jing songskan songsuk bat ki benta ba fer ya ban ya kren tesni bat kumjuru nagleang jongi kamka ni la penkre ki program ba fer tesni namanta ki kun samla ban kentiu ya kasap kapong jogi badon ha hapo district ban gajelah hebro kowe tenang lang jonga kong presiden bat secretary ni don lang kan ko kane ka kerwo ka pha syaki ki paiba badon ha kane ka than bat kumjuru kinong sim benta ki bang khot samha ngadu deputy CM ngadu ki special invited bat MLA MDC ki banya poi bat baro ki DC bat kuwi kinsa poi he behind the scene kan long ngajing sngan namta imlang salang bat kumjuru ngi pediang keluit mensim baro ki bangi syakon aktes ni bani kan syet sngan namta ka imlang salang kumjuru akibat ta baro tangkene kentit